Hĩndĩ ya kũhingũra na kũneana nyũmba 10 iria ciakĩirwo abithaa a borithi ceceni-inĩ ya Ngare gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya rũgongo, mũmbunge Sarah Korere nĩ ũrĩtie aikari kũhĩmbĩria abithaa a borithi na kũnyitanĩra nao harĩ kũhũrana na ciĩko cia wĩki-naĩ iria kaingĩ ciumanaga na ũici wa mahiũ. Tumekuja kushirikiana na ndugu zetu hawa polisi. Na ndugu zangu, nataka kuwaomba, hawa polisi ni watoto wenu. Hata watoto wetu wameandikwa, wamepelekwa kuhudumia Wakenya mahali ingine. Kama wewe uko na mtu unajua polisi, rafiki, mtoto wa jirani, unataka mahali yako awekwe aje? Si unataka akae vizuri? Kwa hivyo hata sisi wale tuko nao hapa ni watoto wetu, tuwaweke vizuri. Aikari marorio gwĩtĩkĩra kũhũra riboti kũrĩ abithaa a borithi rĩrĩa magĩa na ũmenyo wa ikundi cirethugunda gũtabania wĩki-naĩ matũũra-inĩ mao. Security ni collective responsibility. Msiwachie polisi peke yake, msiwachie mheshimiwa peke yake. Hata nyinyi mko na majukumu kwa upande yenu. At least wakati umekaa mahali fulani, hakikisha kuna kitu moja ambao unafanya ya kuleta amani within this area. Kazi ya kukomesha uhalifu sio kazi ya polisi peke yake. Ni kazi yangu, ni kazi yako, ni kazi ya polisi. Tukishirikiana pamoja tutakomesha uhalifu. Na ndugu zangu, nataka kuambia kitu moja. Mhalifu hana kabila. Na kabila ya mhalifu ni kabila ya wahalifu. Ndũrĩrĩ cia arĩithi kuma icigo-inĩ cia Laikipia, Isiolo na Samburu nĩ ciguanĩire kũgĩa na cikaro cia kũrĩmĩra thayũ na ũiguano nĩguo kũnina tharĩkĩra iria citabanagio mahinda kwa mahinda gatagatĩ-inĩ kao. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura. Kawaida bila mapendeleo.